man. O adwin bi anka wo pese enka afia yibesi mu 2023 no. Se duru kwasiara no pa bia na ye betra ha ka wo be pese obete ho asem. Ye number no egusu ye ba akopɛ 0244 80 9641 0244 80 9641 anase 0266 30 3733 0266 30 3733 sa number minu ha media ma we no ebia ibia homa no na wantimi anyamu amma ofre producers na ombetro odin omtro odin a breso a obo ankasa be fro se de be ya because ahoma no de you know be that say eso be shit dada enti akwanya ba konso a ide ama no 0244 80 9641 0244 80 9641 0266 30 3733 obiti my friends our number see me no kama me ba chawo nenso no Facebook no ebedi ho agro YouTube enso udi jawo message no ewo ho eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ana say Sompa TV on YouTube channel so say eye Mizo any 5G ena eboyen ena 21st clinic the sciatica expert for no omo ena asoya sen edi show yi ebrel eti menko asopanyi ho na yenhyase enkodi nkomo asopanyi emo akwaba ofe ya eja afi japan so afe nkometo yen fie so ne ahoden so amen nkwana ehia yeah Terade enye adom na omfa yen nkwa enche yen okay afese se na yete ase amen ene emenyina ekoyie na Tera One Media yeah imu abie ma awoma okay yesi wonyem onyem ti inum se erade adom so obewo yeah na enya wo bi akeke Tofiakwa pa awo papa kan for say nya wo ne awo awo ne wawa ma obesi wo sesa nti Tera One Media de ye wo ane ye wo awo pa okay Boru Ade Empire sa fese se na ya wo awo pa okay kwara ne bia beka ho mu abi adu akiri asopanyi na Tofe enen nkofo wachi o sa nkofo wachi papa che me chia Tofe se bre ni beduru ho na ba ko bi a so omo kwa sori okay kwala bi okay Tofe omo pe wasem pa area na amete no okay sister bi o hair store okay ne man kwala bi efre ba ko awura na osika na ajekum okay omo se me mfa wonchi ama wo ajekum de obo ajekum na obo me papa apostle poko fi ajekum omo wasem me da omo ase omo pa me chia me ofa ase for me chia mo okay ami nhira mo na oma mo nyini meye empanyimpa mati asopanyi me da ase asare Dove eti saying oh nyame gusu Israel me mo afin Japan so afin kometo emi na ya da rade ase lecture say de afi no ya de bana wie ya ne sa menim say yehu anti 2023 ye be hu nanim yenim sa nyame be ye gidi nyame ye bia no okay say wo ye okay say afi sha ase no na yini ani da so say nke nyame de ye bitwa yeah but no ane mo bu hu na do ahwe ye so obra ye hu ma asem ya na montum ya di free ni efi bam ba bia ye nenam du me bi kura ultimate drive du ba bia den ko ni kum nkofo no mo wu no nkomo nchen ye o pra say me experience bi nyame hwe ni paso jere say me hwe na me ko wuram akwa kase da na me ko wuram 5 seconds masa anya izo no am experience bi said no we are seeing to me meeting nature de nyame aka no boa oh Tofi de ye kan say nyame ayi bi amaye say wo hwe Tera One Media e ba yi hwe amanfo a ejini yoyoyo wonam ba bi kura na woni mo abanyam isan say amanfo hu na nkran hyesem a mo ka kire no e hyi nkran papa emum yeti he entrance ni wo bia enti de ye kan say bibi nso ni ye na se mo ani anye ho so a mo ma yente mo ka kire nso a ye besesa na de mo pe no ye de ayam ye tiefo ye do mo si bibri kan mo fa so Facebook for YouTube for ubia ye ka se ye bobodin a wan hwe na ye je obi enti ye mo obi e din ka se but mu nyina de mo ye man kwasiada
say duru hɔ a ɔmo bɛkɔ asɔre obi wɔ kora program into ntimi nkɔ na asɔre emu mu nyina afinsi apa ye chiacha wɔ mo na afi nso a ɛba no ɔmo hwe yanim ye wɔ nneɛma bebree a yɛde ma wɔ mo suahunu ade yɛ wɔ abrabom de ma nipa nkɔso ba de ma nipa nkɔso ma ye bɛkyerɛkyerɛ ɔmo nyina ama bibia nso ato yi ne yɛ fa sa akwanya wo nso so na nkrɔfo a eduru baabi a utumi sɛ opani bi no afrɛ o personal na wɔne wadi nkɔmmɔ na wakyerɛw ebi a we de mu yɛ ni se ya kabɛboa yɛ da sa nkrɔfo na se bebree afutu na ɔmo na muntu baabi wɔ hɔ a utumi sɛ nka ha de ne nka mu ɔden ba ɔmo bam na ɔmo abɛboa yɛ ya sɔfo no ɔmo de mpa bɔta yɛ chi yɛ de ɔmo ase bebree eduru baabi na program bi yɛ bibi na sɛ ebi a program bi aba bi a solution bi yɛ nya wobɛhu sɛ yɛ de ma no so mu de mo ntwɛn bɛbɔ mpa yɛ afa ho de bi si bi a na ɔde aman ama yɛ nim ɛbɛnyam yɛ de ɔmo ase bebree afei so menim sɛ yɛbɛsɛ yɛwia yɛwɔ yɛadɔfo bi no mu hɔ a yɛbɛkyia wɔ mo minister olman ati sɛn olman patro radio adom me ho mo afinhyia apa nso afen komato ya so mo ne adwumaden production a wayɛ na afei no wayɛ adeɛ titiriw na menim wabɔ adwuma wayɛ adeɛ nyankopɔn nhyira wo tiawa na yɛnkɔ ɛnɛ no yɛnkɔ show no so nɛ no ɛyɛ tiefoɔ dea ɛnyɛ yɛ show from production side here so me mama guest omo ba show yi so nyina fishapa nyame nam omo so na ma yen so yedwumadie aye kamasa na yetiefo nyina ye mo bibia fishapa babi obia wo bia no Taiwan Media Sompa TV Sompa FM yedamu nyina se yedadofo nyina se oluma erade nhyirawo Radin Shroud Power, Debiano, Mikasa, we talent discover. Nyamisha Power said the one man who can Yamena Mosoma and the pa a free mu eba. Na a show was said, Yabakoswa boy Jumadane, Eddie Abua Jumadino. Baby, our doctor blessed Foster will be an pay. Doc, Michao, na Doc, Oboshebino. Aye. Wadawroma ye hwe nim anra ameti so kan se mi se me nkwa na mhye bo ami mu so ai dok bo hye bi no ai me ne me papa ye hwe wanim pa wadawroma okay DJ Bero no kwamra trans na me de ye monko mo na no ono kesi awo no kwamra afichapa afinko na meto ye nansa ye ho nyansa adwen mu apomuden ne nyamesom papa mu ne yeyo ne mpuntuo mu amen ene no on say nka ya breaki but last week ye to ayi wo ha no omoto say ene no ye mekra ye tifo ene ya hwefo eno nti na 19 ne the official ye nhyada nye show bia ne mum ye ma ya frefo no ne ye tifo no nso kwan na omo nsem bi on pese omo ka e de kire ye e bi kura said ye show yi sitie no omo susu se yemfa bibi nka ho omo susu se we kura de mu yi free mu a so ho na yenkeka sa ne mani nyina mum na feedie yemfa show no emra na wie enti menim se benya kwan na yama yadofo no ya hwehye omo se nyankopon emfa omo nkwa enkoso antra ho emayin bade bia na o bibia opese wo kana mamintio ansana yakwa ho man de me kan nyina ne se edikan yada etira eson da ya de sompa Tarawan Media ebaye empanifo a esi ginaye etu won botom etuaka ekwo share baabi agi bibi baye a ekeka niema bom toato ahoma ama yetimi kasa wa afidie mu ekwa akiri yeda omo ase nyame won hyira wo mo pa omo enam won saso efiri soro koka fom obi a wose ne bre na daje ya Tarawan Media ebaye yeda obi ase nyame hyira baabia ya obi afa ya ema afidie yi etimbetintim hase na ne ye kasa eduru wi ase afa na nyina ebiemu nso tofe
aboa ne takra ne ma ne ho yɛ fɛ ya frɛfo ya tiefo ya dɔfo sɛ ya nam ase anyi mo aye a ya yɛ boni ayɛfo ya ba ya boso me nson ani mo ya ma na boroso mo ya ma na gye yensem mo ya ma yensusu kura sɛ betimi aduru saa enne Tarawan Media obi abodin asompa ɛyɛ mo a muni hɔ a inni hɔ wadawro ma de wo ye bia na wo jai kura chim wa fidie ne to Sompa FM anase to Tarawan na wo hwe wani so ade keke kura no onyame onye wakoma so ade ma mo ya ade dodo onyame won hira mo akwani asa nyina mu edu kwasiera no pa ne ye betena ha sɛ ya na kyerɛ sɛ mo yama ne ye fɛ pa ama kyerɛ sɛ gye nyina ye nsamu onyame omama koma pasa mpani sɛ de wo ye bia wa anya ya wo nya adagye okay me da nadwo na mo akasa gu masum tofi mabre o me ebi wa hwɛ akora wo sɛ ye do kɔ ne kɔ hwɛ wa adwene enya sam keto akora bra ene sɛ bali necessary pa ba sika mo nya ne sika kafu dia mo nya ne sika ma me mate wo dia ye ne sika me ya mekɔ because ba bia mekɔ dia ho dia wo mo dia mo nya ne sika awusi afọ mi nua kwabna kase mo nya ne sika ma me mate because baby ade mekɔ na hu hia ye sika no ano no ana okra no e wo se ye to party ma ne moa no tofi mabre o anti na no ye si next year mu a se the party no be kɔ no adaro ma so be ka ho asɛm wo be da nadwo so se wo pa no o pamo ei obi di ne petition bra wo ji ka tofi ja sam kuto wabre ebi wo ha wo se nkrama gina wo so emrofo nkrama yi ye die yi ebi dwonso gu ho obi titiw ebi wo be he ebi wo se srebenum prohimanum kuku banum akyerechia num enya sam kuto a ebi wo ha dentam se wotimi chimi sei opewaka asem akyere ebi wo dentam timi chimi sei mani ba enya sam kuto president na wo ye ne dai se ai se na no bofo bi beta ha me sorry an me kyerɛ o mu secret wo wuram bro nyai o nua no mo afiri mu nyina no ɛyɛ me ye wa me na me kyerɛ secret ɛna boy wo fa ha se ya obenya no fa ha se ya obenya no saa bere so me kyerɛ no na o mu dwane gya mo wa no bebe o mu ti mo bi betre wuram hɔ afra no pa kɔ ka nwumrɛ o mu nya no o mu nya afe no mo atwa o mo ho no mo sɛ sere no wa nya ye ko di bro nye ya dwane agya we o mu bu afume enti me sere mo munye ni sika mo anye ni sika afia ye besi mo no bra wa ha ban be because me dwene mabusua ho me dwene me ma ho me ngunya me masa because tofi ehu ebi wo ha wo be so da wo se moti akrati mbe fawo no ato atwene sei anya sam keto a na bi no akohwe se pum ese metia yi maposo nyina da bi afidi ebe ni sika edi ni nyina akɔ ebe ni sika munya ni sika ne hia because e bia na sika na so ebe so da bi na se nipa so kra de nipa because say manager wa ha na senior man wa ha se nipa ayare anye ho na wa na do ho ye o kan nyina 21st clinic me ko na se cast kana me de me ko he said what sika nkasara ya sa o sika ya be fa sa aka na ya sa ko ne ahwo enya sa afia ye kwawura mu no ahaba mu o se mi jai but asampa me ka che no because utum say na mwa no mu kase gu asum ya to na no wa confused bra utum da bi a wo se wo so da ye no mo se no obi aba na no ye vla wan no patuo bla me da sorry no na me da mo ye kusu ase wo se bi wa me chance baba mo ase uti wuram bisa na ese de uti wuram bisa na e me da sorry ebu o na me hunam nyina afọ me ka se madwonso agum se bosuo bra che se me ho kyerɛ me afi no se nyame pa afi ya se na bi anka esie me abusafo ahaban mu ane yaye ahaban mu ane yaye se ebi wo nyini timi kyerɛ me me kyerɛ me pa na o pese wo mene me na ba me nam
Sabe de nine nyina man say ya ni ba me nam ba na mu ana o mene ya kodu ano ho a na pe loke radio achira was akọ we smart ba no was ku me na kwamna we dey say usa di hu sika so dey nyame ayi eno kwa no san di na no ya enti me wura hu say ya ma chi nyina sunsan ei kwamna da bi say dey see ya ni dey say ka tira tiefo say mobile money ni sa me number no a de me number interco oh bra boy I was here for and I have one of me akase me number dey itwa to na ya itwa to na bra one mo ma anye mo na yesi ya bra uni ya mo obi share frɛ sɛ ɔyɛ mu mama o na me se wɔn twɛn no me ya afere me friend number na enkobi ani bra ma ne fancy ula no na me nyina ha ya why I was here for bronya no de bra uhia basobo na no me na makra circle okay sister bisa o 10 gram no kura kola be 4 years into me civil private car bi mu a me cross other side me so be frɛ me na so de nipa biti we de hwan na was bra chia me man chia no because me nim preko pena wo so me chia wo sa de me chia wo sa ade wotuma dura na me yende Sompa 93.1 no was static car habam de me ka de me ye me yi announcement am ye tese mo ade na wo keka ya otunu moto wase je obro nya ade oh kwamna 50 series kwamna me nua no madam ebia ni ana say wo di bi so because say o mo je 100 series what so bra nti misramo kwamna me nua no bibia me no na eye asa mo say kwa asa mo nyina mo sort me aha anti senka unya yin ka no afrɛ me nua 50 me di bi so so kan say netimi di madura bra di wodi gadi wodi bisika wasuma o misramo za bra mate so omu nim o line no a omu fa nsi so na menye wo de ba hu se me line no wo mobɔ nti wo de no de ayi twa to no wo de bra no wo mobɔ na dem so omu nim wo de no nti omu fa nsi so na menko yi okay I was here for baby a yadru no eda ase pii Nyankopɔn nhyira wo sɛ oni atena fi me ka kyerɛ wo sɛ enei no munti ene ɛwɔ ha enche na Fakye show no afidie no ya de bana wiye na wonim se yapon 10 o'clock ene yampon 10 ya be sora konya so ntem para na me pese me ne udi nkomo mo na ene nkomo aye bedie no wo se nka komna wiye se ya na nka tofi nkomo aba ene tofi nkomo no eye wo a wotie me na wo beye enya me na me beye me be bonyum bi makani mrenchi ane toye Osi Dabi Osi se me timi anya akwanya biemu a kamfom so bi ameye no kamenye timi pa ocho tie de me ne wo ka no me bonnwom no kakra bi utie mu west ni wi a ze tofin koma na ebe no mema wo nso wabam ade ben pa na afi woye ya ufi se amwa na yemfom so se Nyankopon amwa kwanya bi ma ma wase atena se a enya de se 2023 sa mistake no be bi ahon komo na ebidi ade ben na wo pese Fakye show eye ede ma 2023 ma wo yiremfi nipa da sani timi hwe Nyankopon anim ya say spell it mizu or say MIZ0 odi for Paul Kwabna na ono ankasa de ehia se otwen letter ansa na wayi no ho adi enti no mo amunim odi for Paul Kwabna no mon kan kire ne say Tara One Media yinadi ti 2023 ma wonsi adwuma mu ha biem utimi hwe Nyankopon anim pa ni munyam 40 sew se misper mizo
MIZ0. Abusiafo medam me ho aba me ba afedie tofin komo ne aduru so no eyewo ana woni me bedi nkomo nya tofin komo ayama wafi me pese wo share experience 0244 80 96 41 o fresh wa ye betumi afa 0244 80 96 41 0266 30 37 33 yankomra. Nimrenchi se ne asi nra no wontimi nya ho hwe ba de besi wo kyena de obetima ye ho bibi na watimi abo atra musuo ne esan ade na nka wunya akwanya anka obesesa ewo ho bra homa no so 0551 931 931 0548 931 931 ma Mary aba ma afinja pa ati say Nyankopon adom mo mpa ebunti o se campaign we na adwuma ye ba na ye wona wa champion ayi no na that is it. When you say you started this program no 9 months ni. Okay. Now, I was thinking of it. Now me review say 9 months. Okay. Enti yawo. And I said this month yeah. And yawo Sompa ankasa. Okay. From April. Yeah. I be see sa brain ye nyinsen. Okay. Let us say bosumi we mu mpa na yawo Sompa. Yawo Sompa. Na wa. Ha, enti I say and then I say yaba. Ai ma Mary pa na I better ha die. Aja ya ma me no bata ya o ka untimi ento na no for me na say obo ho body say obeba. And people will be expecting us Christmas day like this almost feel. I say we don't know why they about mama so.
Oh no, I relax here. I say, oh, Okay. Iti ye benya brena ya dofo no so e wo se ye ball ma baso ne ya ball ma baso. Ti se de tofin komo so na ye dri no. Mi bia homa no emfa wo ni ba bia wo bia. Wiase ba bia wo bia no online no sompaonline.com. Facebook Sompa 93.1 FM. YouTube Sompa TV. Ti o de mo fa messages no emra saki wa ha. Obeka bibia kama. Ti yenkwa homa no so. Eba cho me mo akwa ba. Yeja. What to say? Pastor Radi Adumo. Okay, me ne hwan na ka say. Me pastor me uni Victoria Betty. Ofa tofe. Ma feel pa. Okay. Ofa na dia bi me sister free ho ne say. Edru me bi no. Na me angata no. Me bufu intention. Okay. Na sese no Nyankopon mama komani abutire bi a me pese Awurade bua me kura na me sister free abufu kura. Because of tofi abufu seni o manyina. Enti we bele me wafa so fo yi de me sra so do mpa ibo be time eki. Ofa tofi ya fi opa ya we wache pa. Mate me da sipi menko other line so. Be ba cho me mo akwa ba e de ba fa che. Me pache say any data. What to say? Pache ma do me ho pa. Ne hwan na ka say? Pache only do good aluminium Kasafi German South. Bon region. Wow. Me pache afi mo ho ya fe pa nyame nhyira mo. Mo ho ya fe pa ane ahabam boso me chia no. Na be kuma say am di ni bunya de bebre no. Oh, why are there? Pache me fa ko ya so ma chia mi sister o chibaire wa du Antonagi o chibaire wo ho. Na me chia me bra kujo ono se glass e wo kuma se. Me chia na pa bro nyame nhyira. Me pache to fe nyame nhyira mo ene mo nkyerɛ kyerɛ mo de baye every question na oman hene mafa oman hene afutuo bi bebre ahomaten sorry bia mafa na futuo aboa me ntenye oman hene futuo ene mo futuo yanka yetie wo afidie so a ebi kura nanka yakwa koto gatem ebi kura nanka ya akonsafo ana na fufu bia na kanen edi umachi na yenim anajo sorry na edi umachi ni ewura ha ni ewura kuma sa bonte so but ebi no me master eboa me ma me twem ho free sa ni emanim ama ne matimi awale ai kuta emamu mienu ya mesuma brother mabusua ya minhira mo pa ne modwumadi amodi mammo nsensi fom da na minhira mo de mo koso bia mo koso nye na mo bo my Ghana mo bi o my Ghana dwumu ma se haya na mo ba no ja mo ani taw na obi nso ababi ene the champion abetrese ne din ade omono asamoa say the baby ewu amono me pa cho odin ne baby afra me free. Oh hello me pa cho odin ne baby afra me free. Yo Fakye, good morning. The day Kofi mention na no kumaso no le tino se le ni ojo program ha Maya de especially when oba ya ustre kasa woni ye mitanyina na kwa domi kitamo menso nya the great to bia Maya de empire bank na kwa special mo na na kosa ai na Michelle we nan ka utuma for the online craft your personal life no community okay na no some ka craft me tumi pacho o number no send twa to 48 in the chat 48 pacho generational producer no mfa why pacho mate okay mate hello sir. Good morning, Tofi. Good morning. The Patrol friend is as a series. Okay. The one friend is the son.
Yeah, na Tofiakwa ma ya ma. Tofiakwa de na ya na. Na yidi kan so na tia unia eku. Confrontation. Ona hafu me hana. Wati ni papa. Jina on pana me banana so. Na de to so ni no o Tofiakwa. On chere ni okasa ene wa de shimbi bi afu. Bonya me mpare se afufu free bi mo de. Me mo nsin. Na ne ko me chia me adua. Okay. Ngo function. Mati. Content ngoni abutra. Bonya na me. Eni me bisin na. Me da see. Hello. Hello, good morning. Good morning. DJ Tofi, no Afishiapa. Afin come to him so. DJ Tofi, Nangupon, Ishia Mone, Jumadia, Budi, Edward Boa, Santamaya. And you are singing. Say, Nangupon, I do a mafiaco. If you saw it to and I better Nangupon see. I never caught Matu Hofo. Oh, one say 2023 means I'm going to sound for Sony Beam. I'm more free and I'm for. Na afei so mema Awurade ayɛ mani da so. Okay. Na mayere mo asua Awurade asɛm abɔ mpae. Na ɛno na ɛbɛma mabrabo ɛtumi asipi ɛda ma me. Ɛna mfo de mfaso biara de ho a ɛwɔ so. Awurade kyerɛ mo na adwuma pa abobɔ. Ma follow wa free abusua FM ɛna de abɛduro mpae FM. Okay. Mate, me da se Bible say the ofa namfo pi no. Ofa de say ne kra but yonko bi ho a ofam ho sini onua bacho enye yonko bia o Yesu Kristo ho asem na oka no ti ono no ko ani yonko a oni ohwamo fasa asem no hye otim. Hello Tofi, good morning. Good morning, sir. Bacho na Arade Adam senior the me mo to see France within the Kobuku because of it. Okay. The American program maybe I never be at the amount of Shiani maybe ama the Bukwaya and the first one. Sebe, Ruben Bikwaba, who be command, new converts of the season, the American team and Muslim. Okay. No longer more confident now. My message to say, Yana will be a whole mechanic man. Yana Mama feedback. Near who says, CNS, international area. Yame Aduma. We more, a finish man. Remember, you will be below. Yevidi. Na yenso ya dwen kakra ewo no ye de aboa amadwumadie na adom akoso ba mefa kunya nso na mase makokra so atiri last Friday the atrasa ma me ba pop me get gabon me gina bi so na ya ma yi na no shede na me na to be da si bibli me da si pi me ba me fa we atwen sa me ba cho me mo akwaba. Hello. Ati say Adum na mo so. Arade Adum pa cho ma minti o. Ela ma pensi aka. Afin come san ho ne etenkom. De yanko pa pa. La tie mu eke entene ni. Ama la mo so. Na mo so ama se na sesa oni ma mi bre ho. Je o na me se ebufu pa. Na tie me bre ama se me kai. Ama the other Sunday, the and found my car. In Yaminka over, you are for me a Jumina. One who buy my end. I want to my memory to my end. So the Yaraga, but to me, I can be actually. But I'm afraid, and then come over. Mate, but I see. Many your mono. Doctor, as you say. The champion one. Now I feel keke. See, and run one money to a daisy. I mean, if any yammy. Say, Oban Sabia out team ya matonkra. Say, poor Quabana de. Last what the bed, Mamuan and Ano. Now, no, the buy. How back coin. Was all Timmy and Uncle Pony. Especially Mizu.
Z0 zero no de beje ade bia ho tofi unimu a na wajayo so say enra na mehwe kwadwo nkansan lawe ya ibe mse ko bi school bia no wo se ofen so okay na kuku damfo e ba ho no ena omo chinchina ono na ya intese oka brofo eti ansa na obeka brofo no okeka ho nsema ma chese utikura na enha adwen yehu ba kwadwo ya ade nra eti me yete adwuma we nsuanwie nye bibia na wonim o Fred no ene obi Fred na nyepe eti na opeso ya na nkasebe o kyerese on ne pokwa awona me hu wiase me hu bibia da se aspire de ne de zero abeka ho tenra no nsem esie no me gina fidie so de achawpa amaga na man ni kumase man so mo fa ncheme na ye de ano no eyi ni film enyeyi se we pache wa mana na azu no penu na ma medu hei because ma nru a ma me pache ma hu se ma meka bibia se wu mu ne de agya wo ne titira ne awa wo ya apam na firi anenso eno ena ohene bi e de asi me se mpa wo chew mfa fidication mpa wo chew nti me sere obi de asi bia de blue pa na abebo mi anopa yi we so de fache shows so no aba fache so na me de aba ti mo fa nche na me nua no se me ye wodi obi beto ya ni so ka chen se aduane a Nyankopon ano se esi wo boso me kura na enyinya fantastic o te ase a onim dem pese me kire okay me madum na ekuta me no nyame na de adom me ogi firi me se ma enyeyi enti ya wonya abotre o je nra no wate ho ba ye ana nwoma me na minim no abegi na ni so ana program bi so a na friend na minim enti me wo hwa no bi ma me nkra se masa unua ketwa aba be kasa wo na emom na msa bebia me we so de ade no mo de beat and rap but un madwuma nso a unsuro broni eto mo de mo fa me ntoso to mo de to so no am boy ya dru baby na minim se beat bi ko ebo o sa debi ati mi si so sa sami ankasa no mi si so na me pe dance ni a unse person can dance eti mi am DJ pen my DJ pen tama na me na from DJ Abi ano no so kwa secret ya pia ha o ano no so ncha konsu anim kwa so da eti kwamra ya wonto ne bo wonto ne bo na zero pa de ene nkura agi aka ono kan zero anaze o da zero onyai so na baby anko dure no kan oni ni kwa so de zero ne ba ko si wa no kura be the spelling kura the spelling de na utime aye 5 na utime ka 4 kura na se what do we are won na frɛ me kwamra memfa why nti wo de eno na Solomon bi te na no obi frɛ me Solomon o mo kyerɛ sɛ ne ya de na ende o mo ntimi nkwa sɔre nti me gyina kwanya wo so sɛ o mo nyae e ya agro na yedi agro na because no na Solomon no o mo yɛ 21 nti de akokɔ ahwe ya ye be bi sɛ o mo beje ja won spelling si ho ana kyerɛ as no ba ye begu no bi sɛ afesuaso enti kwamra me da se na yenche me ame papa ma de nyina odi for Samuel papa na menim se baba to che se producer ye na dwen se enne de mo de na okura mbeto se oti ahon ya mo wan na no papa na yi sinya no I say o eno na dwen na beduru yo finish eno na beduru ma Mary o pressure o ma bom me nepa because nkasa be was mada just nya wo pemu that be I no dey na ha me tie dey because I me pemu anambo pressure so mo cha ma na adwuma nso me no mo na eye enti so mo di susu ye ba na se wa ma na se so so amfa bu ama o na no so hu kam ayi no asa no dana e break here no was it Friday me boa na nadwe no so hu asa na sa wo de me to so anama sorry eti wo se no amanfo keka ho nsem bi omo se na bobo pese enko wie na mse da bi o sa no man kura wo mpe eye wan kasa na ye de Nyankopon na de adom ko we DJ Tofiakwa no ye ka DJ enye yi sese de sa de ne na ma ye bi o wa ye bi ba wo bo akokora na ne ma hwe nra sports for yi nra animguase Jeff ne atapu kumia me ofase bra wo bo mo hwe fo mo sa no o man timi anya o na so ti ma mo sese o bag contem me na ne ma fa ma dwene mu de na wan kasa so kura wo ya de
because your now okay your na friend you to be a frack we been Joe Fraser yes on the never yo oh nti wo no wo de na okay na ewom nya se bi anim eyo na ewom nti na wo so kra na enyum egusu no doso nti na menyi ni se obetima kan eyo kra yes ba wo ya de ya me sha ba omo no me was surprised with the man no pay oh that's bema me mo akwa ba na wo onwene wo ho sida mai anopai mama nche won wotiefo ene empanifo mote won chen eja watali efe yakopo ya adoma anya se wo bedada obi ade asini ne enka ho asem matade ndi omo hwe TV nyina hu se efe aja BJ design so adaroma ena anopai wapam we ahye me nti wo de mami nti okrache de wo de bae no beka yo anopai am se uko Libya kasemu a o katrema no echeli kakra ana Libya so matra wache na ospele mizwa aka ohwe the theological words na ajo say dey the theological words na omo mo sere me no do munya wotire muntie me onye no manager nya wotre sebi yewo nyame ba sakro di panyifo kra se bibi wo ho a yekomu mprensa o se edin kama mintie me pacho mizore die no me say wo se yekode be mu a yekode the theological words ni mu a yangwe the theological words ni mu a o spell mizona o mfa o so ho o de zero de be so ana o ba asante no o ba asante regia o de o ne be so na enra senior mama mfa o na so me de zero ne se o wie no na wo so makwa na me de o ne se ho no I know 0 anase say wadawro ma nya 0 na on se wonya kwan ma wo no tam ba me wa ma me tam ntimi ne ma azemi ka chire nye da bi antisa okay odifo odi on sade no mizu ene esanso miza 5G anti wo de spell miza ne enko miza miza no ye M I Z O no one the watch I was spelling out e ba to bi ani ho za okay e ba to spell bi okay odifo papa anopay okay spell it Talawan maminti Talawan e ba to Talawan but Tarawan media on. What a family no meso o de Tarawan na. T I. But T R A. About T R A O N E. Hey. Wa bremu de ba to mi bremu wa da uruma se unim se asem no tiere makoma no to bo ase akekan makoma ko okay me ba to eye T R A O N E okay that one auntie ene spell Collins mamintie Collins me ba to me spell Collins COLLINS masa abanfo a epe wanim guase do so ha o
Nakasiti echire na ototo ade bara ene se na wasi abekire wa ba ye wo ayi no ho oni omo no bo aba so watutu kwan okay wako Italy wako Libya Libya no okono ne ho koche ne kwan nti edu ba be ko no na dwonso wabere wo ombo na amuru na yem sei dabi okodru kronum okay na ekwan ofa so dru kronum obere okay omo ko ni nyina no oye nhira ba wo omo ko nyina na bebre wi okay to no strategy owi su ye ne se won so rasa ko police pen okay eti wo de sa no man kan no nti edru na nye obi a na betima na no dwonso but ohwe no dwonso e no ka se obi amanum bi na omo amaka na nti bebre wi no ndo onya sa strategy na edai etimi survive nti watran Libya kronum ache eti na no hwe ya ye program kra no na odi Libya kasa na edai kasa na me de bi amedwe ne ho adwempa nti ya na menwa so otie ne a meni ne ho adwempa ne no a oba so na oba rapo ye na me bebi amenam kra na menim bibi se ekoso na obi na frɛ me nti ono de na what beat no okay aha no wotie na so ne odan ho so me de odan ho so na me de bebe na me na menim bebi ame rapo kra eko but not when say we majuma nso boni no say na me pass pepepe eti kwamra wa yade manager na ye nhia base why hello manager ote wo say amunhia base hello manager krache ote de make am me say kwamra nhia base me say odi for say amunhia base omo no say munhia base aba mpacho ni base ya mpacho oh kwamra ebe mpacho ni base afishapa o tena afi koma tu ye de na o tena se wona uguma ni mu ase no omo famisi wa omo ni nua no famisi wa edu dia ni ya nua wrong na menu mi ye be ko rap menu mi ye be ko rap na eye miso Kwamra drink and don't na ye no Kwamra na no we TV a oh yeah oni mo ya de ai aki de ayi atum se mimie like 10 wa ha emie me sen ka metu ayi no de so na hembotom emie tofe na ibs yo unsa na no na yetutufo okay ba nipa bi antie eno asem bi asinim oba bi ne ku akokko entokwa kese pa in fact na arewo mu ye nipa 3 There's oba na ne bema no ye ka ho mo ye mfanse 5 nkura ne 3 ena bema ne yire e ka ho 5 na oba ne kire se bema na koto akokko ba ko enso wo mo na me pese me busa amanfo se nti nipa 5 mo we akokko ba ko a isu ana se edoso normal enti ayentokwa kese pa nura ejine mu ayepata akokko memese enti me no nura no na me ka se oba no wanya de uguku na nima se ba no wonte mase o be ma ne nya sika na akokko no oyusu na bonten rough na afia so a akokko ba ko na enso mo ese se nkura na enjoy ba se be ma no so yusu sika rough for abonten dia ba be bi esi ye no ono no be ma ne di ne yire na chi na se so mbekum akokko na ma adwa ama wo mo ekwan ho dabi it na so oba ne nya mo se oba no so wadwen bi se obegu be ma ne this is the right time obegu be ma ne mase fati no ma hadwen ene wanye fe bronya no ye de awie o so hwe se na 25 ye kwa no nti ya nipa enya botre pa omo no meda wase pia no pay se obesra me me chia obia no ofase no yankopon so nhyira mo ewa adwumaden a mabo ewa asempeni pa yankopon nhyira mo enim se oluma akode nanso no mabo adwuma yankopon nhyira mo pa ma sasa amre ko no kro wodi bi ho enim se ti amanfo ntwen yankopon ya adoma manta ye besimu no asempeni pa bibi besi eno ano de yanka ni se ya bibi besi awon so baba bruchire no amanfo nyina adwe ye omo se enka ye no mo de ye begigi ye omo ani eti ye ko break no aye omo ya pa
but ye bewe say show mo boss yenche yetete kire ya mate omuna samwa na ote ne nka no na ene anopai obesra yen odifo Paul Kwabna odifo papa na okatwa to na ya sorry so na ye bre no kra so ansa Onyankopon shapa na dwumedi a wodie mra ye hu wo frebe 20 years wo media mu unfilida unyuma ne onye wonantie ne wo brase esefata se osorobo abaso papa nyamisha one nkura watete wo mu emebia so yeso ene animonyam a yenye nyina afiri wo Tofiakwa eti odifo pokobla me ne mma ne mebusu nyina da wase wo Yesu Kristo demu wodwuma nkoso ye obepege bia awurade mane nyina oma nwosra nya nwosra wo na ase wo hye watale fitaa na wo nso onum ewo bia awurade jawo wo Yesu demu amen me da sipi odifo Paul Kwabna na otene nka no sesia show no ye wia no saki betranse na bia messages bia beba na yenhwe na uwia menu akwamra kasi de opese okatwa to afi no na ye wie program na no say me catch us ye nko no say de ye kono da bia no je aki ja de wo hye MC a ho na wo ye like 10 mimie ne emie kira me na mti konso ne obia so ntimi ma ha emebie nte Saki bra ati saying agena dom ye ho ye ana mo mfre yi mama me underground producer mo friend o metrans ne wono so be kasa bi wabo adwuma team no a eye fache ye ni nyina no o mo na ne official ye da o ma didi kire wo no Saki mami nti o na tell ko ye time a ye de pon no aso anisa we dey better tifo nyina ase ne yada adofo nyina so ase Sompa adofo nyina no e ka se Nyankopon hwamo pa in fact money di ni yie afi na yentimi enye bibi kase bia ma mo de ka ne se Nyankopon nhira okay Nyankopon nhira so ne ma oni pa yodefo enti eno the greatest thing e bitimi de amamo se Nyankopon nhira mo de obi aye bia no Nyankopon ma no entimi ntumpo na enkoyi na afia ye bisimi enye afia eya afepa emo bibiara ona wo oha oni amane nyina no Nyankopon na eja na nkasa ehu omobo na fe wondom won na wona dwen pa odwen Sompa ho nti oma enyoma entene ema won butua ene adofo nyina no ye hye mo Merry Christmas ka se sabre so bia no special driver for no mo ntombo ase na mo nkono boko contemporary o se mi hwio magu aba sisia mpa so na ko hwio magu enti be hye se mo hwe kwan so na mo ntwika ne ye ese driver ni de wakọ asa aba enye set speed na wakọ no ene je se o driver ni nipa nkwa ni crowd enti Christmas be hye se mo menye no boko na wo die wo mu no Onyankopon e de be ma wo na fe afia yesimu so o man embra wiye ti said the ene abawie no Onyankopon hwa mo nyina tofe okay adwuma rounds ya dana se ya dana se Saki before say obekọ messages no ho no Naomi ade na hyase enti yanko yima ho taw na ansana waba tiawa yima tofe ati saying boko good me mo fin japa afengo me say around here who ni sa no ho transit now sorry akwan sorry sorry na I na waka asi wona aka say da bia ne mfi ani munye wo ho Saki nkwachiri yima abusa for mama nka no krenkyere wo dwumadi a eye fache no se ka production no a ono na eye Saki de din keke na ya na ebata ho bada dwuma no eye yima na eye to da wo ha program ya wie no no ade ne botom sika no woduru ni pakro ho isi akra de me ho to ato me won frame am se mun frɛ yima obi e pesika high pressure eti yima
but megyina management anamu na magyina e team ya anamu na yabo abaso wa ho brase akwa we ka obo no woni pa ho no odwene ho a wonte ase yima na me pese me mo akonya ne kra me refi na wosanka manwo e video shop no e de ba o shop no we asafo yeah asafo himfa moonlight side o ja say asama ago kan say the usro microphone o shop na we asafo moonlight okay asafo moonlight edi o din bi e wo animu ana yeah Escobar yeah okay me kan ne akire mo krom ha presenters nyina da ni awotini din a wo top bia no papa we na mo ntade hye serious yima nyankopon hira wate amen na Escobar okay nyankopon hira tade da wa mai bia hye na ene yima o se me ye ma na boroso number no a 0266 30 37 33 no yima ena sa number no ho enti se wutie mi anopa yi open nice shirt top wa me shirt sa yima santare mo se fa ni say pato mu de aya bia shirt come on be smoke breathing ana de yes masa unse ma bob breathing na ye yima enti wutie mi anopa yi ena ono no sebe krum ha asikafo eni hemfo a omo pet life ona mo ntade hye enti number na me dia ma 0266 30 37 30 wo akra na ono betwam ho nyina tukwan kofa neema onam ho no a big man yen crofo no wo wiska o na me na me hu so so mo yem show enti ima da se nyankopon hira wo pa menim say next year wo de Fakye show yi be ko different level nyankopon hira wo me da se we say otimi so wa bre abre nti yanko messages no esomra yi a na ma shase afri kwabra kese so obia bibi kakra wo no fama na afedi yemfa program no nko na wie ye pon ano no saki mbacha o maminti o okay aki right me da say Naomi Ade kese o say hi Simba Madridista Merry Christmas to my mom Abena Nima and my wife Mata at Kona or sharing free Roman Ridge Accra and Rahim Logic or say yes watching you from Asankregua Catholic Hospital Asara George Yao Sempa or say Merry Christmas to all. I'm enjoying your show at a Greek Brasso Nana Bafwewa good morning to you all. Merry Christmas Nana Bafwewa I say I'm watching you from UK Redditch Emma Obey good morning. Okay Apia Jimaima I say Merry Christmas to you all. Watching live from Ishaya so Rahim Logic asabe bi good morning Sompa FM okay I'm saying you can account message you can go in Nana ya Black More I'm watching you from Abuakwa Abakumadi God bless you Abakumadi okay God bless you father right God bless you too messages are no okay no problem you say do na so beba on saying afina program nka APK and nti yedamasepa yen callers ne ona wo Facebook ne yen YouTubers nyina no in fact mama supporting yen pa nti we are so grateful to mu nyina wo da bia mo ne yen yeche tiri bia o tie kran san wakwa asore and nti nyo bia na benya program amanfo di achi sa nti si nya bi se ya na de bitima kan ne se aseda na yede ema mu nyina Christmas ebetimi anka yen sa hoden anka obia bronya de enke yede ka e refill na nke ma mu Merry Christmas so mompa e man sa time ne bedru ho ye was abishi ne pa fi bia mu bia benya ne de nti sa bri obia ntimi nya ne sa ne de ye tu nyankopon hira na free Sompa FM ha ene Sompa TV ha se e de an mane mo fie na onyankopon so aye bebre amamo nti tofe na am say birthdays bi so ho oh yeah birthdays be ewo high was yedi twam ti mo fanto so na enye ne taw na me wi amenko ahoma no so
Hey. Yima. That be ready. I know them. Yeah, ba. Ready, Uncle. Quite just say. I don't have an idea. Oh, yeah. I'm my pencil. Yeah, I'm my pencil into the. Aha, say no, I know. When I lie. Aha, Nidi Ade, Akidie, Ajewa. Ayakiba couldn't have das one for no one to Mensrel. Aha, Nidino ye. Afia Ajewa Codie, or newsroom, or a Juma ni. Afia Yankupon Shrao, na onyo ni pakasi, am I? Why? Okay. Aha. Where the Nanka. Crofobia Hanan Campesa me ye na ye back on no your wife no aha Nidin Eddie Ousu Ophelia aha or ye be quite this year aha be quite this year eti Ofi oh mu be quite Asante be quite okay be quite no ebi sign e wo bi mo okay now the original eti original Sante be quiet. Okay. Enofi. Ophelia, who sister or Germany say we show happy birthday. Dear, Nanko Punshra na onye ni pakese. Oye ni papa. Ti Mr. Rade say Rade emma wa kuma swadi bia wonsa entumi enka. Be a good girl. Na me say be papa. Wani mu a wonsa ebeka. Once again, Ophelia Ousu. Be quiet and now free. We are Juma. Adishie, yes, Adishie FM. And Kumasi FM. And we are Juma. We are marketer. Inti yari show happy birthday. Yanko Punchra na on show one name what this wakuma swadi bia uhiano. Radin Yankopon and Tono Boasena on ye Emma. Ofi Radin Shrao. Omwao. Omfa wanamon sisi na oso emran faso o maami be kwai eno wo oso we show sister baako e wo pankro no ena o sister o Germany o munyina say omo we show happy birthday me da si Yankopon enhira busiafo Tofi papa is so a friend of Frimpon Reginald okay o call Ghana Telecom University hona okay on a accounts assistant o friend say senior accounting assistant. When Matthias you say Momoti Saki metraha enka abia afi no free mehame ba accountant for no enyo bra ebinom me so de opa for message bra sa me boa adwuma bia mu accountant omtiri mode sa sika no so nya ne dia o na se wo be san se gino say wonu be dia agro kama na se duru se wo kopɛ 100 bi dia ya lines a ne mo saki na ma 50 bi dia hey wa kan ye na ma 50 bi dia na so mpa che was wa brebe 50 quarter mod ma 50 bi na ankadia ma cheche no kufu pa be sane mu ene em mpa right into Reggie yeah we show happy birthday free onuaba Eunice so for mama Eunice and na SCM we show happy birthday Tofi wa che enko ani okay me da sipi me bana mo de mo asem a etwato aba but yenko ahoma no so eno krani me obi a watimi amakuma setena eye me de amanne maka kumase a eyura ya mene ne bedi nkomo yi ene waye bia mame e wo mabrabo papa mi mo afin japa afin kom na Messiah e ba cho se utie mi a enipa amene no kasa sisia no ne din e de Dr. Frank Awua Agyei Dr. Frank Awua Agyei Lovers Band she say ni de see one there
and shada nyane dia CEO ne ye meme dia on dia we Lovers Band director na meme ye CEO eti papa me mo afin japa afan kom matrie na ya na se pose no mpene so Madaroma meni asem ya kan Andi, he said, yeah, so one Kofi ni team. Me na me CEO. He said, yeah, me man na be dia tumti. I just say me no mo betrans na 2023 no. I en share foforo. Baba, anopai o de da bi atete ho. Titru na minim show. Ona eba suahuna akosua eya ona oye producer. Eno da nchen a Fakye show yi aja yente ho nkan so wo hye ho a na wafre Tofiade we munye ni sei anwumwe na mo bobɔ no Tofi da bi enti Sompa no ankasa no producer no ankasa adwuma a wo ye na wo se ke head atua wo ka wat wo nhye da hie ska bia anti nyame nhyira na ye besere dia ma because wo sika na ye nhye da hie ska bia sa anti aha ana ya dema ana senka yendu aka the minion enya sika no mu di me ya e mama sunbie ya de mama minion no di ya e babo am okay mate ka kwam na kase so be kase ka e boabo no na e di ama no so omu nyina ka busia na ho mate dog afia so enam se ubo echido mu nti nurse say frel o asem bia pesa wo ka e de kire Ghana o asem bia pesa wo ka e de kire Sompa tiefo ne Sompa hwefo a hwe TV anase workers a no mu ye adwuma omo a Lovers Band ni nyina no o bibia wadaro mama yenti o yo Tofi that's it me chia tiefo nyina ma tiefo nyina so fiskapa the big time member of the packet Mayor Oba Jennifer. The Tosu mentioned Oba Mema Memo Memoman to Siapa. And I did me the Juma Benjamin the moment here to Siapa. And then Juma Pa or Meme Aye. Mobi Pia Siapa. They do also come out to Tofiakwa. And there's some Busiani in the Mobi Pia Siapa. we are so about now Cassandra I don't know boko sado na nyango poti mishire ni pabi sa mo ko form sana aya na e nhyada nte asesa o na mimi de me obeda me avin yapa se about na zo na ka phone kra e frase kan se o fa o Tofi aden na je me ba dabi o o de onim ni pakra o yo o from ya ese me fa na mi tie o dia o de breme ya for mo amhwe Sompa TV sisi ya no owura Franka waje na amde na to so no ena ne maame ne hye mfimfin no ha ena on wiase on ba bi a che ne ni ahwe no na de pan na wo ho no aha ma Jennifer enso ena ewo ho no nti omomiensa a omo ho no abusua no kase pa ena ewo ho no owura Franka waje ena ewo me benkum so ena awu a wode ne ba wiase ewo mfimfin ena nia otwato no so eye ma Jennifer eti papa yeda wase titru Lovers Band me kai pa se asem we ne me we dey we secret so me dey tuya na papa se me organize ase da program bi man na machines bi pa e kofae hey papa so kai na ya sheda ma oba pa Christinum ni makani mu frin kraba na rade machine pa ni
Mr. Papa de we be to be. And he said Lovers Band ajiba bia na Ghana ha. Sabi minka we di eja o te kokko so di ni birthday mpo a Lovers Band na bo ase. O man panyi kofo hwan nom. Eti papa yada wase e wo sa project na we dey update through Asanteman. Nyankopon nhyira wo. Baby. Tiana papa yade wo besia na yada wase minim se Nyankopon ya adoma. Afi obetemenka. Me ba so. Aha, obetemenka. Me member be di ubronya. Why? Mate. Nde tena wona kam so me ba jemi die. Bravi mi am de bebre o. Oh, no try me na kam ba kwa. Anza na won to ba. Oh, David, papa wo de me say esa. Emu, I say obebre dodo. So eti say no me de aba no me meduru form ho no na car no ne eniema no si ho. So What say the my imagine say mbetete wa car no de watwa amana dada no. Wo wa weti say me sida fama me na me konko horomra. Eno ano no. Na ira. The way we are to go police station go report because we need the wafa. Edi baba mpacho Nyankopon nhyira o. Me da CP. Me bacho wura Frank awaje no se mo bekae a ye share Sompa TV ase no na awie bia no ye bo live band. Soso eni ni team. Kofi owura da pa ye da mu nyina se Nyankopon nhyira mo. Sompa brand no ene Lovers Band ena enyini bom. Enti baby abehu Sompa bia no no hu Lovers Band. Baby abehu Lovers Band bia no na je se Sompa enso ewo ho. Eti efri sa break si new year no ye woni ma bibire wo ho a ye keka ne ma bom mo bete yenka ewo afidie so. Nyankopon nhyira wo bia. Enti kwabra tiawa am say ye na yapon because me ka say nka 8 kura na yapon. Dear na wodi twato afi na ya sorry so. Me di twato. Na won say adwuma yi ye kwa ye ba nyina no. Abambofo wo se da o masepa. O se da bambofo na. Kwamna ka se chi me kura de nka menya wo. Aposifo nhyia se nchichi nkrofo bi. Kwamna. Ye chew ba ko chew mi nu die. Hey, wo fa bambofo ni awro. Won say se me na me pe o ma se won say me nka me ko soja. Okay. So ya na nka me kon me ye bibia wie na me de ball sem na me koto get test ye and say me bibia enti me hu so yes ni police say ya me da say obusia na omo. Yes. Okay. Me wo ha sisi ye kwanye me age na senka bibia soja adwuma no de nka ma hu say wo mu ope. Yes enti anopai my mencha station officer Paddy Kumasi Central Police Station. Okay. One in the money adwuma yefo ne yire ne magina mo mu nyina fi shapa. Okay. Na me nua ba tema we police ni. Bra, e ma yire Fakye adu. Yeah. Na no ke adi surprise me. Okay. Me one of friends kwa bra. Me koy was fa koma abrewa. Okay. In fact, ke adu nyame hira woni ho kani. Ebiem na sida kese enso kopa ma na wo de me ba tiasefo asase so. Ma me abana ba dodo na friend no Davi for me hame ma me nyame nhyirawo enu achi Peaceway Global Church sofari kofari by Prophet Felix Kwame Kese hona me kwa sorry. Okay. Covid first ya bra me shen komu abra boso mate bra me ba dodo awurade mfa enkutwa afem mate yes obana mi kura microphone a Cambridge school ha ya bra kwa me nim de obetimi ayi enkasa kura enu achi me special advisor Nana ya Kese of Peace FM. Bra. Ya dana sima me wati. Mati. Wa boa me pa. Nana ya Kese of Peace FM. Minister me di na chi Esther Kese owa group woni ukuru soja. Ena de odi machi Christiana Kese. Ya me nhyira wo mo. Ye mo bibia afisi apa. Kese no so nkoma ahafo mehame nana no matena nkonwa. Yes. Tofe. Se bronya obakwa akodi no ho nti. Me kosa o ma me kwan de a. Oh, kwa na obetimi akọ. Na ni nyina mu soso no. Yana ya ma Melinda mo ase. Ma Linda. Ya me nhyira wo wate. Wone o ma ne abusua ne nyina no. Tofe. Ma mi wase da bi okuma se ha. E wase me de ma no. Unsa bosumi bia me nya adwuma ma no so bosumi bia otua meka. Okay. Ma Linda. Ya ma Melinda. Mo nya me nhyira wo. Tofe. Bra. Erada sum de nkan nyina. Enka so. Asopani. Tofe. Ya kwa no no. Yeah.
the nyame so de yen abedru ono na awen yen free afia hyase abedru sese na se de di kan ye de manyame wi a na e batara wa media abeda adwumeru ase a oson saa da ye pei ama ensuonya ba ebitena ekasa afi adawura Collins amupuku DJ Tofiakwa eda nase application a abegu ne pono so omo pe kwan abaye adwuma o Tarawa Media abro 1000 ti se utri ye na OUDP sa na che se amena no so ehira nti Tofia da wase se ami edi wachi na yanso di abedru baabi oh masa nyame nhira o wo hwe ne yahu bia rade nso anamu afi mi komi kurum okay kuru ba ko a agidin wo asante mantem ana ye kuru papa sene kuru bia efe sene kuru bia okay ade etosini wo ha na ye kwan frɛ ho asante be kwa wieso the whole Ashanti region kuru bia ni ho a efe sene no ano de say ye kwan na enye obi ani ho de ni sabe nkum ba kire ni fie kwa na asante panyi one na ye wieso di kuru na makochia me maame chirewa guy okay one me nana ya me ya na ya chirimu ni wieso fu nyina okay na maba mi fi abechia me re ne memma me no youth campus omne Mountain View Ghana Conference Youth Ministry ni nyina wo oboase a omo etie nyame asem okay na afi abechia ma sorema bubodin bi anhwa asem beba nti mimu obi adin okay ise ayi fashion ladies bi okay omo yemi no omo de ya na omo nka ho efre ba akon Janet akon benefo okay na Charlotte ankomeji the whole Ghana oba open life sene wo okay e be chill nti fashion ladies echiamu echia etiefuo nyina omo etie yen da bia to fu be hia obi a wo se metie mu saa be edin no obi akra percent ka na ne na atwe be tran ka ba kofo bo din 50 nti mu amutie yen na ya mo pese ebo mu din mu hia yen ne kasa no ya na nye ye bo apaye na tofe ene me egu ni program no so at a time no next year akra de yenya kwan ne aye saa ne ma no nti mu de mu nkoso ntia ebra bi beba ibenya kwan na ya chia ya nchia mo kra nso a enum se mo kan ho nti nyame nhira wo bia me da se so asopanyi nimde ni nyansa nyame de ama wo ene onso wa hyeme ni monyam nti me fasa akonya no so na me so mada wase se me frɛ wo nso ba beboa me next year de onima mary nom ne mo amaka no mo aboa mo ho na ye betwe mo abo so papa because more programs eba ndi ye betwe mo abo so be kakra ma america onko pension be mana ko pension force sa overcome breben okay September that's next year wow I just say I see me yetwa fufu amana tonkwam enti ubewie no na obibia you ready okay mama retiawa na yen sorry so na yo anopay die enra na doc program so na kame pesa mi wram na meto sa Christmas song yi de emma ewiase nyina mo etie nyina so me ye ya dia afere wo nsa amanfo bre abuja afo munti o ebre bebrebe nso nti na dim be pie ha o ohun se edim ko pie o yere pa tofe na aso a mi wura mu a mi nya kwan na mi bowura ho ba di atre sa mi ntimi nya kwan wura mu na me mi a betutu ana no alcohol na ene yehuni a yehuni enti enra me ya senka me wura na mato dwuma ma sompa atiefuo nyina titiro yi Feliz Navidad no no odi akobrofo Merry I wish you Merry Christmas
and a prosperous new year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero and love. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero and love. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Amen. Amen. From the bottom of my heart, I wish everybody Merry Christmas and a prosperous New Year. Esan se radio oya adwuma ekonenim. Aseda enka erade onia odeyen aba bedri. Ne etoso mienu nso nyame inshira terawa media. Enwanwa na odwene ho a na chese de eka ne se erade na aje. Doc na yenim o ye de no anse ye be pie mu na yenim mpo se adwuma no kofa bai. Ene ye de tofia na yenim no enti nyame onhyiraw se okofa se adwuman e ba ye enti na me fa so abo 21st clinic for so abaso adwuma pa mo so mo ye nyame onhyira mo pa Matilda mo magim din me mo bo ebe ye mistake nyame onhyira mo ye ma mo nyina Merry Christmas and Happy New Year ewa adwuma pa monso moye ede eta sompa efo echi na ye kana ya kan eja yenya ye boss MD Tofe nyame onhyira in fact baby a wugina na nordin nanso nyame bambo nti ena oti said de oti wa ho brase ene usitie je se de usitie no kraya na eye me nwanwa se eduru baby na se tie na ama unya anu yie utimi nya anu yie sama mera ye voice abetu na say aka voice we baby efiri no sama ona voice we ya biwi amawu na mtoro ya me sure because na ye hu because Thursday ye follow pa from start to the end na Thursday na say ade na asa him tina ye pese ye hu nia eko tinyame onhyira pa na oma wa hoden a eboro so ene nimdie ni nyansa chance a ode betoa saa adwuma pay so because sompa de agensem obi a nsusu eda se sompa ebeduru de adure ni nyina enam as MD eye wa wontoto ye onhyehyeye ene tie a wutie eno na ama dwumadie aba beduru saa bre sompa fo nyina all the crews mun nyina ereshimo Merry Christmas and Happy New Year. Na fe me ba Christian Women Leaders Ministry. Mi ankasa ministry a nyame na me so ede abedua ayi. Bribia metena bia won etie ma Mary ma Gladys munyina me wishimo Merry Christmas and prosperous New Year. Nyame onka ye ho na next year yentimi enchen so. Ni etwa to ne nso ami ankasa mabusuafo bos afiwe anya afia emu omre ema ye nanso erade de yatwa nyame enhyira mo pa bra monster sewa Sandy abusuafo ni nyina nyame onhyira mo na oma ya hoden foforo a nia yehu ye no yenhu bio na erade de anigye mum ebehye ya namu erade nhyira mo na maba me fie mia miwura Reverend Peter Opokuba memma Daniel wo US but utie ye da comment e wa ha
nyame onhyira wo Daniel Ima Peter Junior Bernard mo nyinaa me wish mo me fa fidi kasie so wish mo Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. Ewo ye nim obi asompa tiefo nyinaa nya ye kan se mo so ye mu wonam a bi kura wuwura tokuro bi mu a ma Mary I'm see rade di asem ni mo apa asem ama ye yentimi nat yentimi kotomo ko 2 cedi yentimi kotomo ko 1 cedi Tofi mate ma Mary ya mode ya kono ha ho ne ma epie pa nyame nhira obi a tiefo amutie ye nyina obi no aye nim poso omutie ye nso se omo etie mi school for headmaster CS there's officers district omo nyina oduru a yetie wo nyame enhyira ye nyina awurade ma ya hoden fofora next year yebesa de akoye nim na bibia ahye ne din anuonyam pacho ne din de ma Mary ono ene ye maame a oda memma dodo nyina mo na yesanso eye obatan yeje afutu ofri ne ho se maame anopai mi wo wura bi a me de no pese ono nso aka bibi ewiase yeso obi a won spiritual father me oye me father oye me spiritual father osanso ye me counselor ono ena etumi fo bompaye tamachi kese Papa Christ asum de nkan Bacho your friend Tofiakwa Bacho your friend saying Tofi medin the phone to eduku Baba Nyankopon nhyira wate That's it. Sise urade de wo share that man me say papa me futufo me counselor Papa, God bless you. That's it, Papa. Nyame nhyira wo papa. Ti true tara 14 yesi Nyankopon nhyira wo. That's it. Papa, my intio dia na opesa woka na yakoye nim. Yo, you kind betcha mpenimpo onye wabega kwa wale wamedi dimension strategy no radisi no ano pastor ye ene kwasiada adwuma ye no enapom lenso rade no wonso aso asini aboa de dudu ya no tsi ebo radisi da wo owura bi ewo yitu ote nani abaso na me fe kunsu panchi amawo ye friend no openyi mafu ono ye hotel community ono na ye program say na asia o promote the media ye anybody unity enjo say no fa no kunsu panchi Emma anybody Let us be more and pay Nakra because we see free, we are no one see now what they mean. One more woman and go for a manoma etiquette or dust from quite so we may be at a children manoma. We are used to know you want to start banoma. Because again is teaching serving skill na the price buy. And Mary's doing saying and Zana Joseph Okayan Hobby. Enjoy one letters a Christian where Banamo, everybody to be more. Then go although modern more to watch necessary Mary and your back on that one no one in this scenario. Papa Joseph no a carpenter meaning if you are making Bunku Yakura on. Then some today who bamboo to me to many of you are the Koran West African bamboo. Obin of the owner Shastu.
If you are singing, you'll be penny say, over Wulu Nikunu. And then you'll be penny say, or they are born one, and now born two, sending go for the power, dear. Enjoy a bema, Naso the dog bar, no, no, if you didn't see her. Who are called animal. Net duck or dog bar, no duck or than ye. Let it you are crying be a walk around no ban when ye be. When you meet me in the sun. Yen yin the engine manoma, yen chichu and say, yen no one the power. The Dutchman will be named your manoma bit near your money. And no near to Pia. The person, Gina, you look your home and the acquire dustman one. If you are seeing the say, and then you walk right. Abaka media, a nipan hashite. The monam see the two years and the empty and the idea common. The moment perfectly woman, the infant to be in your home. Or in Cassia also. Ebra, what is saying and avoid by him? Or no one, or your henny. Now, I thought one penny for to grow. Sabran before one can say Bethlehem, woman shall come not to all. Then so, Obontin soon mean the telephone say every minute. Yawon in Cassia and Frenchania, every year dancing. There's no more idea of no means of the phone Yawono. A topic we are, I did be Benwa, sad, and I say, Papa, a topic, and none of a sorry, and none may be in Yama be when I want to burn. And I may be saying that for people I didn't want women into a drink scene. Side with Banity, never means over Fleming. Oh, we are saying. You will nipple one near Timmy Chad, you say, Nipper will be doing anymore. Now, Nipper will be by a dear, almost chair, who are dear and pay women from the stumble. And Yansapon will a chief himself, and so may be extra because see, when you would say, dear, to this time, you want said, dear crowd. Said they are no more to show me who needs your academy and I won't go. Mommy, a Monica, Yendonipa, yes, so the battle. You wouldn't say. And then we will be out with no married. When I mention I don't feel it. Aha. Papa Medawasi, Uncle Ponchra. She said, I was here, Bobra. Na Sabi, Utimi Sorano Pena Daji, Freme. Tofi, dear Neko, Tarawan, dear Neko. Tofi, Mrs. Sadi, we any say. Papa was French Rawati. Mukasa him, I will say, Panicho. Meva Bechia, Mufi. Mate, we say no Mukasa, something, Mamma. Over than to a chiao. Oh, bra. What you know, who I just say, oh, Mammy, I say, no. Oh, but Mukasa. Okay. Mukasa, I say, ma, me more fish yapa. Hello, yes, Mama. Amen. Everybody now was so because of the time, I bring in because now you please, me from when I mean a pass of Casacan. Did Pia or the red little beer? I'm a metal, I'm a gentleman, I'm a country papa. If I didn't cost the more now face to Umsra and my penny say a man walking na a man. If I don't win na answer a person. I mean, ya, I beg for my Mary. And then at the fourth, I mean, I mean, can't name in any way. And you can say that in the same of the much. Nanyan send India or the other one, and would be a brain in the cost. The chair of your phone morning, so I was like, Mrs. Sompa. So, yeah, but Eti papa yɛ de besia Nyankopɔn yɛ adoma wa Tofi na nyane tie sɛ lizo bigo ne 5 gen no wa ko competition bi adi nkunim na
Papa higher quan home patch over higher quan now baby are there 7 and I'm no. Now no they may be chim. I'm a family trim no home. Hey, I put you with them and Tiakwa Jimmy so. But now if you ask this wrong, doctor, so mean can opi piano ko wi a na watwe ne ho te se de ade bi akwa no nim ho hwe an se wi asesa ne te we dey work as a mamentia eye Dr. Foster na we be the Tofiakwa ajo so pa bedo wasipi nyankopon nhira wo nhira wo okay mate I was here for like 10 no you be a free sabre kosi say ye be ba fa January wa wo be bie no wansa no you hu adi sa like 10 no me catch roll Rocky wona me warning me hu se wa bie like 10 no wa ha ama bibia fa mu a wo bedam catch roll I was here for mizo ha 5G no bro ya di say no anaja ya di 80 Mena mo pem ni medi bronya on. I was ya for guarana no ewo mu no ho grapes no grapes fruit na ewo mu no na ginseng green tea no ho. Ai wa no bi no last week me ma obi bia ma obi di kofi eno ne last year mo di bi twato no obi ya sorry wa ukofi a ukonom bi no de uhu ye no beka fa kire me me fa owura ba konso ewa homa no so muntie o me suspend o cause of nyansa kwa na asere o se kamigum sa me kwa homa no so say ushia Dr. Blessed Foster the award winner 21st clinic the sciatica papa ushia no a atade bia ehye no se enye de broni di fra brochira ba ehye no a owura bi na pamma no pam de share no wa utie healing point no ubehu se dog ntade a ohye no ubisa wo se na papa yi wane pam ne niema anopa yi de me de tisuwe no owura bi na pamma mi na sa owura kro no a opam Dr. Blessed Foster eniema no ono ne pam ntade sake me ka se 9 ne apon tie be pon 9 eti me kwa homa no so taw am say chief producer say me pon sake me pon ano no why pacho boss me pacho good morning my brother. What is saying You are dum ya da so ti ase me pacho from Tofiakwa pacho onso e fra saying me di James Kobrafo ma hote di BJ design me yed more pan chrono market okay ntia ye won wada ba me ana na me kase boa atare we de pambi ma mwati beto soro hey we de I say I am panyimfo de o hey ohana de ahemani bra nyame nchira wate be da se bra said odi maye nua no Nyankopon nchira wo be da se him say adwuma ne de the whole Ashanti region ya bo abaso say ba fashion designer wo na ya bo abaso man kan intenkam de award no kra bai award no wo de atofi a fa bibra na mso olumai ensi mi ho na mso mi sora ma hwani mu kakra na mabre wo ho easy BJ me time no kra so dada wo bibia pese wo ka kire wo customers ne nasefo na wo a me ma de wo number atudwa na wa ma obia discount ama me from now to 1st January mamintio bra me da se e wa kwanya de ama me de di kan no me da wase esan se ni obia na onu obi fa danfo a etumi wie bepem sabre ya shase ya che ya nante ache pa na
nyame nam so ayɛ nneɛma bebree ama me wonya akonya wɔ radio mu no sɛ wongyae me mu yɛkurokura yɛn ho saa nti deɛ ɛdi kan no mede aseda fa nyankopɔn so de ma wo deɛ ɛtɔ so bio mu mede ma m'adwumayɛfoɔ mo a me ne ɔmo yɛ adwuma nyinaa ne titiro madam Fosti mede na ayɛ adwuma akyɛ nyame nam no so ayɛ nneɛma bebree aboa ma adwuma no akɔ so ɛne workers ɛwɔ adwuma mpo nyinaa ɛne me customers a ɔmo ne me yɛ adwuma ɛfiri me tenten bɛsi saa bere deɛ meka ne sɛ nyankopɔn nhyerɛ obiara na ɛberɛ kakra aka yɛ nim yɛ afei kɔ awie no nyankopɔn mmoae na ɔmfa yɛ ntwa afei na afe foforɔ a yɛbɛsim no so no ɔma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi ɛde atena ase nti masa mo nyɛ tente deɛ meka ne sɛ nyankopɔn nhyerɛ obi biara ɔne BJ design ɛyɛ adwuma watare wei deɛ ɛme fɛ why ɔte asɛ wonni problem wasɛm wɔ a na wo sɛ mmorɔfo wɔ ntadeɛ nyame nhyira wo why meda ase bra ɛwakyɛ wo number no wada roma nti sɛ wopɛ sɛ BJ designs ɛpam biribi ma wo anaasɛ wofrɛ me na meyɛ biribi ma wo a me number no yɛ 0243 20 31 44 sisu bi ma me 0243 20 31 44 yeah Pankrono market ne yɛ adwuma Kumasi Pankrono market meda se BJ design ɛna ɔte ne nka no keadu mekyia wo baabi a wo bia menim sɛ mɛte wo nka wɔ afidie so ansa na masɔre kwame ma memra wo hɔ tawu na we deɛ ma memfa saa akwanya wei so hwɛ t-shirt yɛ hyɛ me ya na wɔhu sɛ afia so na Shakina Singing Ministry a yɛwɔ Bantama Presby Christmas bi a yɛkɔ nkuraaseɛ no mukɔdi bronya nti meti yɛ nyinaa amanfoɔ frɛfrɛ me yɛde ani kyerɛ ba na hen kurom yɛne ɔmo kɔ akɔdi bronya yɛkɔ a yɛde biribiaa akɔ ntaadeɛ yɛde biribia aduane biribia ɔmo bɛdie deɛ yɛde kɔ ɛkɔyɛ ɔmo ayɛ ne yɛne ɔmo di bronya no sonko nti bronya da bi a yɛde yɛ ntena kurom yɛkɔ nkuraaseɛ na de afei nso yɛde Nyankopɔn asɛm yɛde ɛkɔma wɔ mo na ɔmo a ɔmbɛgye Nyankopɔn adi no na yɛabɔ ɔmo asu ahyɛ agya ɔba ne honhom ne munyam nti saa na afi bi ayɛyɛ nti mesrɛ yɛ president Mr. Abalo na mewo nhyira no na ɔnyɛ no kɛseɛ ɛwɔ no akwanya Mr. Kwamranto yɛ former president my bro meba yɛ kura ɔka kyɛ me sɛ wɔkyea wo sɛ mekyea no kan saa wo mɛsra me ɛna me sɛ mebɔ hwii na makɔ aba anyɛ saa nti memfa saa akwanya wei so me papa mema oluma afiri pa mekyea no papa onim sɛ first deɛ yɛ deɛ mɛba bɛdidi fie because mankɔdidi fie a menya amane Mr. Baso a memmɔ afiri pa sɛ maame sɛ maame wato me nkra toatoatoa ama nyabotere why mɛba wone me si agye ma mɛba fie mu nyabotere maame akɔsɛ kwadu ɔwɔ nsu ta kwa aman ma na afiri pa saa mmerɛ TV no eduru hɔ na wi free hɔ a nya de obeti aze da hɔ saa so osi ho ano no ma me so gya nyame ahyira no wɔkɔ 85 nti nyame ahyira no wa ahoɔden nso wom nti mani so mfa kwanya we so na me nkyia me workers me do ma se papa mo na ama me ti ba bie Mr. Kofi nti nyame ahyira no wona yɛ chief accountant wo hwɛ adwuma ni nyina nyame ahyira no na me nua si ban ni oboni din a no be any name on a jaw no social construction side. One of your construction side. Is it in a company in a home? One of your construction side or the Tony Amma Papa, Radin Stran on any ma. Now, Toffee, when you see what I been so far, yet. Okay. I'm said there be an yes, you become once and by and then I bring up by. It would then be 5 bedrooms. A do Utoya now the intensive goose will be out with toilet and bath. Wow. I will be there now or see young Tomano. Okay. But everybody way the name say problem be any. A dana do roofing, 5 bedrooms to be an the toilet and bath. A bono of Sompa. Indeed, they will hear piano. On from own Ketia. Ufri Balekesi. Ufri a Sufi a co Balea, a Quamu Hona. Maybe would you funk to us already done one. So I want to say, okay. Come pa. No, I can't some correct.
Aha, okay, is any one. Musical seminar form. Daddy come up, you see it, and yet Daya, you see, Main Street is under any crack. Be down honey and chair be up as we be 5 bedrooms. Beyond one toilet and bath. Our toy are not in change. Okay, I know Yabo. On frame is 0244 2740. Now, what Namasa. Africa no because fan pen now said it was you over that tro. Most are on TV and I'm on them here. Number is 0244 0244 27 40 84. Sisu be mommy 0244 27 40 84. Ofre But oh I'm on new baby o would offer Kwame Asare. I offer me crown when you are for production line and after Sompa. Yeah. Tofia. Okay. Baby come on. Mate, medasi. Too fast. Nyankopon nhyira wo. Aka the last person na me wie enti minister Koko Trans na. Be ma me mo akwa. Yeah, me there. Ma say Tofiakwa. I say me ba chotara one media from CEO so. Ebesi ye na ye prapra ha nyina so. Yes, yeah, that was why. Ma say Tofiakwa. Enka ke do so ne hoy. Tofiakwa eni kwana ho. Na akwa do say founder and leader. Try me answer. Kwame. Me nim say what time aso. But me can am obia to say. Sompa any Tarawan media I was special package e ma team no. Nti free ha Kunusaki ansa no wako. Na mama for me yere danka munya dai. Dabio. Aha, etinka mo jiso amfo ankofie. Mane for baby a mo case. Eti maami aso ade pa. Wo de no. Maami ade pa. Aha, minister me de ma wo e ho na ekọ. Olumai pa. Enko baby a. Wote. Olumai wa hajo. Ai. But me ade no me de ma about me chiro baby ade no ko. Simple. Di kwa me misro aye husaki ansa na wako. Okay, Mate. Amate. Champion of Fache mi wate. KK. The shishi man. Was it Tofiakwa? Shishi man. Mema phone na se mama finisha pa. Ase. Na ma America se lo se afi na yawo mo. Na wo na yawo mo de mo wo no. Mo free ya funu mo baro na mo wo se. Ana mo sa so wa bodwe se. Na mo ma bodwe se ene sen na mo wo no. Etre na group on hwehwe ya ode ma mo. Efree anopaso kwesi na nwumre so. Na group on hira mo papa. Mo bo adwuma papa. Matena se aye hwehwemu na me filia kola our true network. Na aso ma ye hwehwemu ohunu se o program no enye se me bel na meka se enye stro ana bi obi yam behye na aso o program a oye no eye every Monday kosi yawada aye frɛ no eye minim na minim no me mark pa mo wa ben 100% ketuwe bi aka 100% na de ma mo wa nduru no de ebe mo wa duru no from next year ekono eye sponsors a on bi bu afa so ewo next year eno na me de one no be ka ho Mate I'm gonna do 100%. Ase The entire me Celia Kola me kind of say the BNU was Celia Kola enura but also o program no enye Celia Kola's program. The entire me kind of say anytime be a the topic ebeba program so no me nye Celia Kola ewo so obiensu no obefra Monday na Tuesday obeba not the same topic here, the bar, obetima fre, a different.
na so ma redew papa na the maker e dey akyerɛ no sɛ obrɛ nyɛ kwada afutu a ode ma ɛyɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ no ano ɔden me ke edu enye baabia na metie na so papa onya trase enam wo so nti obi ne ma ya ka on the program so say wo ba ye no megya no hey aso de me kan omunim sa wo ya media wo omunim o omunim so omunim baabia ye free omunim baabia ye free nti aso me de meka ene utim no se nyame mo ho ba ma ye na onkura mo pa nyensa ne nhunomu ne mu de pia akabia no nyame mfa no mo mfa ma yen yesu e wachire no so yesu ye tie mo pa ye fabi e de ye jima last o ka sembi eno no ma chechire pa e de ato ho o se ye bie yensama aya yenzusu eduru ba bia ye mfa net enchire ho kakra na me de ne net na ye dade so me de net na chechira dade na sasa azewu bra me oho nyame oho beyi edi bisremo pa afutu a ode ba no ye nyina no yemfa nya adwuma na gya na ba ye nyina nya sofa e de America ma fe Tofiakwa so ni enti a obi beka se na ke eduke ade na Tofiakwa dabi ma me 1 minute na me nka ho asem asa na makowai ma se Tofiakwa ono na eware maame ono na eware ye enfie edu eni ano ware ye na ma se Tofiakwa ono na dimi si ka mu free Kumase ede me kwa asante achemagogo na ye koduru ho a wo ye bibia wie na osa dimi si ka mu esa de me bae enti papa na wote ho no wo ye me bibia afutuo mu ono de mame aware mu adwuma mu bibia papa wo ya wote ho no enti se o ye bibi no kofa ba pe esaso ye me di kura wu nti fakoma di pa no enti medi papa wo ye chi abesinne na me nya na chi da na ho nso mfono me wasase we so da kosi se na me beton sa afre me ana wo no ana so wo bekwaja me aso o nyame nsam sakro boto kai o de ya na wa bohi ade aso minim se beton ka me da se pa de kra ba se na man kra no Dr. Brothers Foster mame instrenshira ene ahobambo ne nhwe so pa ne mu de ne nhunu mo fa ma na mame papa yankopon onshira no mayen na papa na me nhia na da enamoso ena me hu papa no hu me no aso ni be 12 years eye me wonwa na me nhira no emfa me na drink no de aba na na ba be rap bi a ama no na eno pa rap pa na ba be no ore tie nyame adoma yesi na sia mu na no ye be contest bi wona menim no so mizo ene 5G no na we de a serial callers ne be ye okay enti ka kire o mo maka ni nyina se so obi fi so person o contest bi a onfa ne din ma wo onfa de din ma me aki ade a wo ye ne jayo onfa ne din mra na ye mra onfa ne din ma na mi hu se e bia contest no nipa sei e na eba simple okay. Madu afi so betima ya omra bi edime makapela na de me mfanto na me maka kra bi freestyle so what ye ne sisi a ebe ma manfo ani aba ho nya abotre ba Dr. Brothers so tie say me man rap okay what am I rap kakra ha Mizu 5G 5G ye tough 5G de ye nyank yewu 5G de nyank yewu Mizu beka ho no kra de bubu ba bia ye no an ye bedum na no pa ne anum na wi de anum na nado sa wo ye adwuma no bi oju ahome nso anom bi sa wo ba be dan so anom bi wa anom bi a wo nya ho den efiri se enu ewom
Ubenuma ma ho ayo. Asa nyamutre. Na we no reading be mu na ade be hye. Na we ho bibia mfo. Aso ye be hye akire. Aso ya me ka wo bi o ko da je wa so chia wo nyina. Wate okay, akunta ye bo a wo ne Mariam. Me ba ha 9 months ni. Montimi mesra me da. Maka ne say ya to ho. Enen so na me nua ba PCA Esther. Oye ni show. E wo Bantama Pentecost. Hye no nso. Ti ne chese ene ho na me wuada. Eti me nua ba, oye me nua ba, PCA Esther oye me nua ba. Ndi me fa sa kwanya we so na me nchia Ike of Angel FM. Unpredictable. Boss. Good morning. When you say na be hia wo ho. Asanka Boyosman ne me hia wo ho. Frank Taylor. Ma Paul me hia mo ho. Ene ho be the time. Eti ya usia for ene nyina de ani kire Pentecost. Ho ticket no wanya bi anto ewo ba bia ewo Bantama uba me sure say ubenya bi ewo ho. Masa ka 2 minutes o na meta maso. Okay. Minister. Baba. Tell Nasaki yabo me entam ne enko. Yo. Baba we de me mame adepa afinshiapa. Yeah, okwa sorry ewo Chronom Church of Christ. Mommy me ma afinshiapa kese pa. Mrs. Penny, ye fro Mrs. Anna Kwatin Amani. We adwuma wo Amansia West Amansia Bank. Okay. So line, una ye branch manager so uni ukunu Mr. Kwatin uba ma mesewa nkroma ene ketwa ni nyina mechiamo anopai emamo afinshiapa metriba ma me ya wo Tachimai Roberta wo education office uni ukunu ene umanyina so no me mama afinshiapa Prophet Emmanuel Blessing anopai ma afinshiapa one prophetess Sabina nyina mema adofo nyina finshiapa mo amobɔ mechidom mo freye etumefo ewo dwumade ayedim nyina no mema mo nyina afinshiapa Mr. George Ampofo patron papa ene mema afinshiapa kase pa one prophetess Mrs. Florence Ampofo ewo Divine Crusade International Temple Pachi number 1 memo bi bia finshiapa ebreninti wa mentimi anchia obia no se wo hwe me unime na odomine de me ma wa finshiapa time cry man finshiapa what time cry me ma finshiapa no be anyhow that's right okay na ma husa brand TV be ma akwa ba yeah eja penifo je ma Mary jade a wo ye na nye o mo mo nka na wo ye o mu hurumi wo ai bata wo be ka kire o so mu nya wo so na wo de na mo na ai yo sa yo champion akwa ba yeah eja penifo na ye fro say ba cho ye frame me Isaac Osei na na ya oyeboa na edin a dodo na de ni me Prof Art and say oye art ankasa udwi niema okay na pacho afinshiapa afinko mesan ho na no pay de boko mechia oni okru nyina na machia tiefo nyina nso na machia papa ne mama me omutie pa wo papa no mama ni din ba je from me papa din de Isaac Osei Bonsu Frank okay ana me mama ye akusua pokua omote aferi new site okay mati awo ye chia mo woni daddy anopa ita na aja anopa de boko eye Sompa FM ye FM bia eba ye nchen so manya enema bebre afrim wow eye program eye na mitie pa na oman hene so program food for thought mitie pa na manya enema bebre afrim okay nti afin so me ye se eja me ba na ma beche nipa binom ade kakra okay nti we de me ba ya boko nti we ye achede afri miame ho a me de ma eye wa wonderful I'm for him dio hey
na wona se was here twa me la last no kra de mama feel keke o If I picture, me now picture auntie. I want my phone so na me hwe na me so me draw. Hey. Hey. Na we no so enya ade amasua. Me mofra brum na na me ye ne kakra kakra. Na me so me nsua. Ti my imagine say no na me pese. Me ye visual art but eno no ye head and chere. Theory ne say na tin kakra sa. Ne kono onim mi ankasa no no kreni Christmas menim amanfo draw me dodo me baba ko e fa na kwaboa unse menim nipa bibira atena ya akwaboa me da se pa fa na me wosunwan o se wo be chia me ba ya de o de abesi machi pa kire say me bana de awaye no o man hene wow hey hey yeah no my hene so e de no how you good o hey masa me gina me nua panya na mu na mada wase wate yakopon hira masa o nsa no bo boss where uni o nsa no bo eti akwaboa one oyire akase but yakopon hira mo ba ya chede a mo dia besi fie no me agye me nsam ti me ba me da se wa kai wo papa se mayebi ama wo yakopon hira wo okay wow the very as you draw me that nah so you started drawing that's why a legend do hey ojimudi wow senior yakopon hira wate amen ya da se pa avat why ade efe obi a wahwe bia hu se why ade yakopon hira me ba cho wa ba munya yoyo no so die ni obedi akire Rocky Junior me imagine senka holidays nka me ye wade me nye senior fana we your artwork no fana your artwork ba cho me wo atwema aferi okay udu abu akwa bisa se ofa aferi udu ho a me new site okay prof art will be say obi a be show okay and our social media platforms no so be a prof art na okay. Facebook IG ne Twitter ni na prof art fa one number etwa to na say ebia na obi person ofre wa but your number ne 0249 695 220 220 0249 695 220 ofre me ansa be come prof no see PROF okay prof art okay ti masema me de betwa to one say mpenifo say the ofru duapa no ana piano ana enam dua so no ana so na ahoma ahuru so ana sisi ano so no megina ho say ahoma no okay na esoro no so mahu say me bright future pa anti say dia aka ye sebe dua na menam so a me de behunu soro no se bi obi wo mboa o de beboa me so a okay talent no eno na mpese me de komanim okay bi say who identify with talent in tema na odi akira no na eboa wo nti me pese me de eno na dru manim mpese bibia bebu mabam me kai a August 27 me laptop ne me iPhone am de adwuma akonfo be wiai nanso mama eno na mbu mabam nti mato we Android phone ya me de na kakra because so you drawing na say onya phone a ene ye clear say the bear we no di try na ni na e basa nti we say kura makura phone na me kwaje na iPhone na me je ba me ma bibia mu mabam nti nyame ho number na de atodwa na I hope say amanfo be ye ho ayi bara me mahu bibi e wo mu omo ye prof for na omo ye art no omo ntanyi omtimi nti de mahunu wonne no e kire say o da achi why esan ne space no obi o hwe obi ehun say wo ye tete krache boni bia amen eti nyankopon hira o menim say me show we so nyankopon be ye bibia ma ho
Actually, me share that afro na ya transi abon komo. Why? Sure. Abusiafo say there. Baby I said that yakoso ya ni piti. Yada mo ase. Me na production team no ase. Ene Aki Resford and Christian Omaya de Omo ena eye production no. But your best science we share next year 2023. If we sabre kono hwa ho so yi. Na hya no nso say said ye Sompa besi agye wani if we sabre kosi next year no. Abe yon wanwa. So nim DJ Rocky on any team. Ade omo be ye no. Abeje wo nsam. Me ka kire opin. Wo de ntie ba bia Christmas itie Sompa. Na wa yemra next year no. Wo ba be di ho adanse. Ni ami boni din atwa to wo show yi so. Anne me boni din no. Me besa me chia owura bi. One ne yere. Anopai ade o ma ya ma me o ma brabo mu no mani aso Nyankopon nhira o mo onye o mo kese sa nipa no ene owura ajeman me ba cho ono na oye CEO of Oyirpa TV ene Oyirpa FM Bosheba Electricals papa ajajeman one wo yere ma Amelia me pa mo cho me da mo ase Nyankopon nhira mo menim se mo ye me ma me ne me papa na mo be koso aye ne sa Awurade emfa mo anamo ensisi yi de Nyankopon be ye mu bia wa ye mo awie de aka eye nkwa asa ti owura ne owura yira ajeman boshe papa oba Tofiakwa me se me da wase Nyankopon nhira o na ebesi bia no me ye oba onso ye mpapa nti me da sipi Jackson Bentum Nyankopon nhira ba bia wo dog ore onye mi see you oye menua Dr. Blessed Foster Nyankopon nhira me mfa sa kwanya we so manya ne ntie se me maami aba okrom ha me ka me maami a na se me ka Becky ma Becky mate se oni cruise na ba nti e wo se me humo ansa na mbekọ baka mako ene eye me bra birthday ni din e de hama nti or Pure FM advert be bre ono na ye bro onua me gina onua Dan Basi anamu ene Kwame Adinkra apotiti mati na ya we show happy birthday bra Nyankopon nhira o wo de unim se menim se onua na me enema pi wo ho a wo ye adisie me ami hu ai kire se wo do me Nyankopon nhira o me nana fo no ba ko abo ani afi ba yere tan me nana ba ko no me nana transi 9.2 TV so wati na me ba cho mo fa me nana we 2 TV so wati me ma na e do o mato me no ba ko eno no mo fa no so enso ahon ya sen Isaac yes me nana no ai Patrick Manu mo ndi mami o ho ti say nyame adom kasa den o ho ti say nyame adom odin ti say amupokuya zoni amupokuya na che say edin no soso ankasa wadam fo be na o chia no Tim Joycelyn wow onene wadam fo pa okay ti wishing happy Christmas okay boss but also for saying a friend prince or say educhum okay tons wadam for be na o wish no Amponsa John okay let's will be our adam for feeling pa okay pacho Nyankopon nhira mo ati we say for benana nom nam de o ma kire mo no Nyankopon ya adom a ye be san so ahia mima obia finhia pa osoro enhira obia emame
wei ana mede ujao afi nyina tinie Opani chwane ni anani raho mara kusempa na mi